Ljudi, dobrodošli u moj... Vidite kako izgleda. Inače se pakujem novi video. Danas ću vam pokazati šta se nalazi u ovoj posudi. Za Uzbekistan pa koristim ovaj veliki sto da vidim ima li šta još nešto. Tako da vidjet ćemo sada šta ima ovdje u ovoj posudi. I ljudi, evo mene pakujem se za Uzbekistan, kao što sam rekla u uvodu videa. Ko radi taj i greši. Uglavnom pokušavam da nađem idealan ugao, ali me baš i ne ide. Tako da uspjela sam nekako da se podignem, da vidite ovu lepu majicu. Kućna varijanta, eto pakujem se i dok biram kakvih sve gluposti ima kod mene, odlučila sam vam snimim video. Ukoliko vam se svidi, lajkujte, komentarišite, pišite nove ideje za sljedeći video i subscribeujte se, eto to je to. Uglavnom, eto, pakujem se za Uzbekistan još jednom i nokti su mi totalno propali. Jedva čekam da uradim korekciju, znači niti imam osjećaj pod prstima, niti ništa. I evo počinjemo. I ovo sam kupila u jednoj knjižari u Vijetnamu. Vidite kako je slatko. Može da se zakači oko vrata. Ili tako nešto, ili ono kad naglašava lupam, ja sada vam napišem lupam, ja sam Sara J. I da to bude za to. Vidite kako je slatko, neverovatno, znači to sam morala kupim. Idemo dalje. Sljedeća stvar u istoj toj knjižari, ovaj Winnie Pooh novčanik. Vidite kako je sladak. Kada se otvori, bude ovako ceo Winnie Pooh. Eto, to je također iz Vijetnama, ovdje su džubovi. Šta kažete, on mi je lep kačket, kako mi stoji. Dobro, idemo dalje. I ovo ne moram ni ja vam kažem odakle je. Moje rješenje koje sam stavila mi baš malo i propada. I jako ja sam opet tražila ugao jer sam se srušila. I tako na radiju ide Nina Badrić. Ono kao znam da ne znam pevam, ali sam raspoložena pa volim. Vid nas dvoje nikad neće doći kraj. I dokle smo stigli, ljudi. Svaka čast onima koji su strpljivi jer su došli do ovde. I kao što vidite, još jednom, pošto sam se srušila, novčanik iz Vijetnama, kao što vidite, sa ove strane je također isto preslatko. Idemo dalje. I recite mi još ko voli lepeze, ovo je baš jedna od njih. Gledajte samo kako je velika, prostrana, znači prava lepeza. Ovo je Kina, ali ne kao Čajnezi i to, nego stvarno Kina. Stvarno sam ljudi bila u Kini. Evo nazad, zar nije prelepa? I idemo dalje. I u jednom hotelu, ljudi, ovo je inače hemijska. Gledajte kako je ovako slatko i neobično. Eto, to sam morala vam pokažem. I kao što ste zaključili do sada, pošto sve redom otvaram skalperijama, također one knjižare iz Vijetnama su se pojavila ova 3 idealna za mene. Imamo ovako ovaj zeleni, onda dalje imamo ovaj. Gledajte kako je ovaj sladak. I imamo jagodicu. Vidite kako je slatka. Tako su mali, mogu i u džepići, tako svašta nešto. Idemo dalje. I također ljudi jedna prelepa lepeza. Vidite. I ovako izgleda s ove strane. Evo da možete lepo da vidite. I s ove strane još jednom i tako se hladimo, iako još uvijek nije leto, ali došlo nam je proleće. Tako da je to Vijetnam, također iz knjižare. Gledajte kako samo knjižari imaju lepe. I ljudi, prelazimo na sljedeću stvar, to je ovaj sladak neseser. Pa imamo ovaj sladak neseser. I još jedna lepeza. Čekajte, lepo da vidite. Ovo je sa Ho Chi Minh tunela. Na lančiće čuvene maline katu do Amerike. Može. Idemo dalje. I ovaj neseser.
I ovo nam je Monina kesica koju sam sakuvala. Sad ćemo da vidimo šta se krije unutra. Krećemo. Ovo mi je čiveta. Pa podsjeća me jedinstvo na uspomene na to kako sam pokušavala da smršam. Idemo dalje. Ja sam inače lav u horoskopu i naravno mi je to omiljena životinja, da volim sve sa lavom, tako i ove preslatke hemijske. Da se vidi lepo. Imamo Hello Kitty blokčić, vidite kako je unutra, različite boje. I ovoga zelena i na kraju je žuta. Ovdje je ovako i pozadi ovako. I opet kemijske. I još jedna preslatka sveščica kao dnevnik. Tako tu ja nešto zapisujem. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Jao, ljudi, ovo je stari leksikon. Da li je neko popunjavao još leksikon ili samo ja? Dobro, nećemo davati tajne. I da vidimo kako izgleda na kraju. Ovako zapravo izgleda stranica o njemu. Vidite, tu su trebali da popune, možda neko odustao. I to je to. I nazad ovako. Inače, da vam kažem još jednu stvar. Ja mnogo volim da skupljam tako gluposti, između ostalog i neobične flaše za putovanja. Da, najobičnije flaše iz kojih pijem vodu. Sada ću vam pokazati neke od njih. Mada mislim da moramo prestati to skupljam jer jednog dana neće imati da ih stavim. La moj presedan, kodim te si jutrom osetim, se sve ko mozaik ne pravi. I to izgleda ovako zapakovano. Ovdje već vidim kinu, sad ćemo da izgledamo što ima unutra. I krećemo. Ovdje je Sarica. To sam našla svoje ime, pa sam eto to sačuvala, morala sam. I ovo sam dobila u Novoj grčkoj pekari u Čačku na poklon. Mislim da beše đumbir i narandža. Ovako izgleda. Pa kad sam kupovala njihove proizvode, dobila sam mnogo slatka kutica i to sam morala sačuvam. Ovo mislim da je očigledno da je Kina. Da, ovo je iz Kine. I ljudi moji, Coca-Cola u Kini. Ovako izgleda čep. Zlatni. Ovako izgleda napred. Ovaj kad sam išla u Keniju, safari. Vidite kakva je slatka. I ovaj je iz knjižare Kengur. Ovako izgleda. Vidite kako je lepo ovo kad se pomera. Ovo verujem da ste svi vidjeli. Ima svakoj Kengur. Evo ga još jedna iz Kine. Ovako je ovako da se okrećem. Ova je sa Balija. Gledajte kako je ona lepo šarena. Baš onako slatka. Ova je također sa Balija. Gledajte kako je lijepa. I ovako kada se gleda sa ove strane. Aha, vi vidite ovako. Ribica unutra. Evo ovo sam morala sad. Ovako je piše Balija. Sa 3 ovo je Afrika. Ovako je izgledala. I nazad ovako. Ovo je Singapur. Da me ovako malo krapalo. Ovako izgleda. Evo ga također iz Kine, ova prezanimljiva. Ovako nazad izgleda. Moja omiljena bota, ne znam što sam ovo sačuvala, možda mi je neko drag poklonio, nisam sigurna. Idemo dalje. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Hvala puno što ste gledali, malo sam u nekom nezgodnom uglu, ali eto, puno poljubaca.